Hola, muy buenos días. Saludos allá a todas las personas que nos siguen a través de esta página de Mixtepe y sus tradiciones. El día de hoy venimos a grabar lo que es Día de Plaza. Venimos un poquito más temprano, ¿no? Como ahorita son como las 6. Cómo llega la gente, ¿no? Con sus productos para vender acá Día de Plaza en San Juan Mixtepe. Contigo, contigo, lo bueno, algo que anda estaba suco ba, bueno, chica, entonces que chica te estaba pasando solo. Ni si quizá algo. Pues está lo buena, un chico que ya vi chiqui viernes. No, yo no estaba solo ni si quizá buena táquina. Di hizo un chico nara. Choco ba, bueno, que tal ni chica, entonces venía di no ni está chulo todo no, bueno. Estaba ya so bueno, che venía, estaba escuchando no, bueno. Ya. Ya qua, đã qua tôi thấy cái này nó đã vào solo đâu, mình chơi cái gì chỉ cần tôi chơi cái này là chơi cái này nó cả luôn đã tao. Buenos días.
Ya todo listo para hoy día de plaza. Sí, ya, sí, es muy ¿Cómo a qué hora ya tienen todo preparado? Ay, como a las 7 más o menos ya. ¿A las 7 ya? Ahí estamos tanto. Dale, vamos a acá, regresamos, dale. Sale, pues, amigo. Como pueden ver, hay paisanos o personas que nos vayan a ver este video, pues ya hay gente comprando, ¿no? Hay personas que vienen muy temprano a comprar, a lo mejor tienen trabajadores o a lo mejor tienen salidas también y vienen, ahorita todavía está un poquito, apenas está amaneciendo, todavía está muy oscuro y la gente ya viene a comprar las cosas que necesitan, ¿no? Hoy día de plaza en San Juan Mixteco. Cái chuyện nó là cả từ sao là cả từ khi nào chỉ biết này là nhà chỉ in thì cái vị tôi in là ra số rồi đó nhà tôi ta cái cho mình là nhà người ta áo cái nào bảo gì nhà đặt qua cái nhà luôn rồi chả ta kít sao cái nào đặt qua cái nào phải in đặt qua số cái nào cho người dân từ xa tôi nói sao nhà ấy gọi là gì à cô ta cái gì sao mà chứ Sama nhỏ, sama terkenal ini. sama nhỏ Sama nhỏ. Hah? Tahu ni sisi. Lah ni sisi tu, aha. nhà ấy gì local này ai tôi chọn xin tôi đi con đi Sa so yo yang tu tano sinan sin tu sa yo tu era vijera yo ta ya no no kuba bel yo ta ya yo yang tu. như vậy thì con đi số nhà sama năn chán nó là qua chi Aha ni, ni je. Di ni. Ma ta ni na sa ba ya ta na ka tu na ka na sa ba. cái này cho nhà tôi biết thì sao cho xin tôi đi này Aha. Ani ya? Ah, tahu na ni sin tu yo. thế nhà tôi cũng nhìn là đang tôi cũng là những cái là từ semana đi cũng ta này nè Aku San Pedro ya yo. Sa sin ni na yo sa kwancho a cliente yo. à sao như vậy như vậy tất cả những cái này có số rồi nó nó giả đúng ta Ah, ba ni. Aha, ba ni. Ta sa ni ta sa ni Ba ni. ja. ahí para las personas que quieran comprar ropa tradicional
Pueden pasar acá con la tía que es de San Pedro, barrio San Pedro. Ella tiene diferentes variedades de faldas, ¿no? De ropa típica de acá de San Juan Mixtepec. Blusas ahí de diferentes tamaños, colores. Ahí depende mucho del gusto, ¿no? de la gente. Ahí pueden venir a encargar lo que es ropa típica de acá de San Juan Mixtepec, acá con la tía que se buena. No, solo son manicas, no son mesas, no son mesas. ¿verdad? 아직 쟤네가 되게 노네. Yo in qua nhà ye chỉ cần nông in là nhà tôi cũng là nhà in chả cũng sẽ ta thế nào nó cả lừa là cái con này là thì tôi nó trả ye chúng ta là cái con này là steam đi là tiempo là cái gì đấy anh ấy nhon chứ Các bạn tôi nó in nhà và áo gì ye nó ra ta chỉ cần quen là nhà tôi là gì tất nhiên là ye không có trả lừa là tất cả có rồi tất cả là quả là chính cả 상가티 가려요. 아, 안 좋아 거인. 아니, 나 짜니 짜니? 나 기타 요새 나 부자기. 저라 기자니? Ka unisaba. 가운데서 Ja ka mura zasin mo chagi ma. Ka mura kita na takwana. Bas so takwana. 대리 쟤야 누구냐? 저기에서니 저기 좀 이거는 난 딱과 왜야 왜 이게 지어서 이게 난 딱과 딱과는 Takwana tinan na takwana ya takwana tikun na takwana. Tuno na takwana ri na ani kwano to kuna vena. 아 이게 문제도 가시니 나비라 이게 뭐 이모스 이게 뭐 이사 총어라 나 저기 집에 난 딱과 왜나 Chika tu na chika tu ya tu chana ra ta chana na atawana ri. 나나 Saka mi se ra nya. Yo anh gặp cái sát chung về, nó gặp sát chung nó nát quan chơi có. 아니 이거 무슨이냐 난다 이상 어디 Anh muốn nói bảo ore chini yo nó mà cái sang anh chú ore nya, sắc cụ chung cái nó cả lu cái để tu ra nya, ta chỉ tí. 와사리 이사 짱 쓰겠다 지도 À bên đó. 정답이 거스겠다고도 그러는 시켰다 저 아하 아 지금 기다려 A las 8 en punto todo parecía como cualquier otro día. Dos hermanos, un destino, una madre y un papá. El niño tenía 7 años y esta historia comenzó. Pero me voy a regresar una semana para entender lo que pasó. Buenos días Mi hijo de 18 empezó a perder el rumbo. Sus calificaciones bajaban y trataban mal a su mamá. Se encerraba en su cuarto
bien temprano ahorita y la gente ya están comprando, la verdad. Apenas amaneció y ya la gente ya está comprando y es por el motivo, ¿no? A lo mejor vienen lejos, tienen otras cosas que hacer también, o a lo mejor tienen trabajadores que están trabajando y pues necesitan hacer el almuerzo. Tenemos a los amigos de ahí de la marisquería que vienen de Tlaxiaco. En verdad traen muy buenos mariscos ahí para la gente que quiera comprar mariscos con ellos. Pueden pasar porque están muy buenos los mariscos que traen. Y mariscos frescos, ¿no? Que es lo importante también que ofrezcan algo fresco, porque a veces traen cosas que ya están echadas a perder, ¿no? Pero acá con nuestros amigos pues son mariscos frescos que traen. Quien lo planeó. Tota y él el güey. Por fin se quedó con ella. Oh, ajá. Pero así te digo, ya vive en el chavo. Alma con que está suelto y forma parte de mi familia. Uno menos que el del Buenos días.
Aquí estoy, ya establecido en Estados Unidos. No te grabé, ¿eh? Hindi na nalago yun ati. Nada ko. Paasa ni. Pata mo kung tiyon ni sa. Dapat ni sa preparar bana. Kasi no dura kunda ya to dura harag. Ah, udah na ya sino na di. Banyak sama. Sarap ka Ako dyan. siya way town di na. Oh, sana. 그분들도 학국을 전혀 얘가 알아.
Ya cirikan todo begini. Mana ke situ lagi? Ya mana? Wah sini ni. Wah sesuatu. Ini kan rugi. Ada sama ni siapa? Kau jadi tadi kau ni nyala lah. Saya ada itu ana. Dah. Mana? Ini kan tu biar ni sih. Eh sana. Ya kita ngomong kita ngomong. Ah ni. Dah. Mana bagus. Koy kala itu tu macam mana? Kas kalah. Tadi kau dah iki apa ini tahu? Kau dah iki. Jago ni tadi rawi Cina tu tadi. Jadi tadi jadi pun ni. Orang Jawa nunggu kan, nanti sini kan. Kan saya di sini kan sana tu. Nah, sini tu. Siapa juga ujian itu? Aku mau pergi kita kau nak. Apa ni?
Yo juga punya. Karena aku yang tadi kali itu tak tahu ni deh. Buenos días. Le mando saludos a todos los paisanos que se encuentran allá en Estados Unidos, de diferentes lugares. Los hermanos que están allá en Florida, Tennessee y Norte Carolina. Que Dios la bendiga, que siga adelante, que no desmaye, que eche gana. Sí, te está con el no ve. Está al norte. Yo aja nih. Tadi ba ni. Ini sih kan. Mino. Mino sih kan. Minonya. Itu natural. Ini mino lagi. Mino natural ya caki lagi. Kata sih mino lagi. Mino que no chaca, que no te. Tadi ba. Ito norte norte kay. Kan? Yo no chica do no hasta ya vera. Kita na lagi na sa ya sige norte. Tadi ba. Ako na yan bayano. Jadi yang terjadinya. Saya no con cámara de. Saya grabé esto cuando yo no estaba no de ti Estados Unidos así de parte ya. Enseñar allí. Kita di Banyun. Ini juga di Banyun. Di Banyun. Lagi di Baja California Norte. Jadi sih kan tuh yang kita orang jaga nih tuh. Ya mah. Soalnya kita kongsi ini nanti sih kan nyo, ini kan giyak ini kan. Ya, ahí se grabó que está chica la galla, cuando pasó está yo, no porque llega todo con una. Digo dieta yo, ni que está. Aku kita kongsi ini nanti nanti kau tanya ini di itu. Ya vi. Dia nanti kita kuya asal mana nih? No, no con agua nada. Kan. Ani tuh lucu lagi tuh. Ani tuh. Mira, no. O palumina. Ven, Italo.
Eso, ¿sabes dónde más? ¿Cómo se llama? Sí, acá vamos Đã chỉ mới đi. Chị thấy đi à, chị có nặng thì cái Nó đã có đi thì qua cổ. nó cái gì vậy nó cái Nó cái tay ra chứ là qua tôi quay chặt. Chứ này cái sao luôn đi. Chứ đó rồi. Ano sih? Asa nih sana ya? Sana kan? Acá estamos en el local número 9, Masitas y Barbacoa Doña Mago. Ya en la tardecita vamos a subir el video que hicimos ahí con ella y de cómo ella prepara lo que es barbacoa y masa, el estilo, ¿no? De acá de San Juan Mixtepec. Hola, buenos días. ¿Por qué se esconde? Ah, por eso. Por eso digo, mejor los dejo que vengan temprano, ya yo voy más tarde y así ya terminan más en lo que yo empiezo a vender. Ajá. ¿Qué tal, niña? ¿Está good? Ahora sí te gané, guapo. ¿Qué pasó? A las 2 de la mañana estoy acá, ¿eh? Ay, su bicho, ahora sí vamos a repartir el cheque entonces. Dijeran que